Ni iby'agaciro gakomeye kongera kubana namwe inshuti bakunzi Baba TV 29 tugera tubasuhuza mwese mu bice bitandukanye muherereyemo yaba bari mu Rwanda, muri Afurika ndetse n'ahandi hasigaye ku isi. Twavuga tuti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyagasani Yezu nabane namwe amahoro y'Imana kandi mwese agende abasangana mu bice bitandukanye byo mugenda mukora byose, ndetse tunabifuriza kugumya kugira ubuzima bwiza dukurikiza gahunda za leta mu kurwanya kino cyorezo cya coronavirus. Menya yuko aho wajya hose ugomba kwambara agapfukamunwa kandi ugasigamo intera ya metero imwe kuzamura, ugakaraba intoki kenshi gashoboka kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzongere duhure kandi tumeze neza cyane. Ubwo rero nishimwe Olivier ni Ba TV 29 mugenda mukurikirana amakuru menshi agiye atandukanye. Mwene minsi tukaba duhugiye mu kugira tubaha amakuru ndetse akenshi ibijyanye na transfer n'imibereho y'ama ekipe y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda mu cyiciro cya mbere. Kuno munsi tugiye kugaruka ku muvandimwe wo bita Babuwa Samson. Uyu muvandimwe akaba ari ufite ibitego byinshi muri no shampiyona, tutazi amaherezo yayo niba izasubikwa cyangwa se izakomeza. Abantu benshi muzi ko Babuwa Umuvera Samson yagiye muri ekipe Kiyovu Sport. Nago ari urugendo rworoshye, nubwo ibyinshi abantu bagiye babibona, bakabona ukuntu yasinye, bakabona amasezerano y'umwaka umwe yasinye, ariko hari byinshi byabaye kugira ngo Babuwa Samson yerekeze muri ekipe ya Kiyovu Sport. So kariyo ekipe aba ko wenda yari ifite amafaranga menshi, cyangwa se ariyo ikipe Babuwa Samson yarafitiye indoto zo kuba yakinamo, ahubwo hari byinshi, hari impamvu zabayeho kugira ngo Babuwa Samson yerekeze muri ekipe ya Kiyovu Sport. Ari byo nshaka ko mu ntega amatwi nkababwira neza cyane, ukamenya byinshi utari wamenye na byinshi bitari ngombwa cyangwa se bitabaye ngombwa ko bigaragara, ariko byaje kuba bigaragara cyangwa se bishyirwa hanze kugira ngo ukuri kugende gusobanuka. Turahera mu mwaka w'ibihumbi 2019. Babuwa Samson murabizi ko yari amaze imyaka igera kuri 4 muri ekipe ya Sunrise. Ibyo ntabwo twakwirirwa tubitindaho, yaho yakimaze imyaka 2 akina mu kibuga mo hagati, akaza no gutangira indi myaka 2 ari rutayizamu aho umwaka wa mbere akinaga na Jeuri Mwengu. Uyu mwaka akaba yatakaga afite n'ibitego bigera kuri 16 muri no shampiyona ya 2019-2020. Tuhereye umwaka w'ibihumbi 2019 nibwo Babuwa Samson yafite igitekerezo cy'uko ashobora kutazongera gukina ekipe ya Sunrise. Ahangaha rero akaba yaratangiye urugamba rwo kuba yashakisha ama ekipe atandukanye, yaba hano imbere mu gihugu ndetse no hanze, byaba ku mugabane w'Uburayi no muri Afurika. Hari amakipe menshi yagendaga avuga nko mu ikipe ya Yanga ko ashobora kuba yakirekezamo. Babuwa bigeze nko kuri journée ya kabiri nibwo yatangiye nyine bigaragara ko afite gahunda yo kuzatsinda ibitego, aho yatubwira ko ashaka kuzatsinda ibitego bijya kuri 23 muri no sezo, akaba yakora amateka atageze akorwaho muri runo Rwanda cyangwa se muri shampiyona y'icyiciro cya mbere. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'ibihumbi 2019 ahagana ku isaha ya 5:05 nibwo umwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport yahamagaye Mugabo X. Mutwihangane tuzaza gukoresha izina Mugabo X, ni izina twahaye umwe mu bantu bakurikirana hafi umupira w'amaguru hano mu Rwanda, bitari ngombwa ko tumuvuga ubw'inyungu z'umutekano we ndetse no kugira ngo ano makuru abagireho neza cyane, ahubwo twamuhaye izina Mugabo X. Yitwa Mugabo X. Nimuza kumva mvuze Mugabo X mumenye ko ari uwo muntu twakinishije muri no nkuru, ko twabyita ariho abaho, si filime mbabwira, ahubwo ni inkuru kugira ngo n'umuntu tumusigasire, nkuko iramutse ari inkuru ya video wenda ushobora kuba wamushyira ikintu nk'igitambaro mu maso nyine kugira ngo atagaragara. Natwe rero twakoresheje izina Mugabo X kugira ngo bize kugenda neza cyane. Uyu muyobozi rero muri ekipe ya Rayon Sport yaje guhamagara uwo bita Mugabo X ku isaha 6:05. Angaha shampiyona rigeze haragiye gukinwa umunsi wa gatandatu wa shampiyona, amakipe menshi akaba yaragendaga akina. Ngewe ahangaha nkaba ndimo nerekeza ku mukino w'ikipe ya Heroes n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Iki gihe nibwo uyu muntu naje kumva nisanze nicanye n'umuntu mu modoka, nza kumva ari kuvugana n'umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport baganira ku kibazo cya Babuwa Samson, kuko babonaga yuko ekipe ya Rayon Sport impamvu rero yari hamagaye Babuwa Samson bashaka ko Babuwa azakina ikipe ya Rayon Sport muri phase retour. Nababwiye ko twari tugeze ku munsi wa gatatu wa shampiyona. Rayon Sport yamaze kubona ko ifite ikibazo cy'ubusatirizi, imaze kubona ko n'umukinnyi we nabo bamaze kugura Jeuri Mwengu, byari byaranze kuba yakina ino shampiyona. Babona ko na Saupongo ashobora kutazakomezanya nabo, cyase n'ibitego bafite babona bidahagije, ariko bahisemo kuba batangira cyase basubukura ibiganiro na Babuwa Samson. Gahunda rero yari iteye gute? Ahangaha ekipe ya Rayon Sport yashakaga guha Babuwa Samson miliyoni 10
bigaha miliyoni 6 ikipe ya Sunrise. Ahangaha ikipe ya Sunrise yari gifite ubushobozi bwo kuba yafata amafaranga umukinnyi Baba Samson kuko ari amezi 3 ubona ko yari asigaye agifite amasezerano muri ikipe ya Sunrise, kandi ikipe ya Rayon Sport yashaka kumutwara ayo masezerano atarangiye agazatangira kwikinira kwa mbere muri phase 2. Urumva ko hanga Baba Samson yarahagaze miliyoni 16, ari miliyoni 10 bagomba kuba bamuha, akaba na miliyoni 6 bagomba kuba baha ikipe ya Sunrise, agasinya imyaka igera kuri 2. Ibi rero bimaze kugira muri ikipe ya Sunrise, yaba ubuyobozi yaba abakunzi b'ikipe, ni ikipe ubona ko ifite abakunzi bayiba hafi cyane. Abakunzi b'ikipe ya Sunrise bari bamaze kwishimira Baba Samson, yari amaze gutsinda ikipe ya Rayon Sport, ayitsindiye Nyagatare, amakipe menshi aramaze kugenda atsinda akuraho amanota atandukanye, yari amaze no kuba yabiyegereza burundu. Abafana batangira kuvuga yuko batakemera ko umukinnyi wabo Baba Samson hari ahantu yajya, ahubwo byarota akazagendera ubuntu. Ibi ngibi nabyo byabaye mu buyobozi bw'ikipe ya Sunrise, bemeza yuko Baba Samson nta hantu agomba kuba yajya, ahubwo byarota akagendera ubuntu aho kugira ngo bagire amafaranga bamufataho agende ino sezo atayirangije. Abafana benshi twagiye tuganira bavugaga yuko niba ikipe ya Sunrise akarere ubuyobozi babuze amafaranga bamuhemba, bakore nk'icyo twavuga nk'ikusanya, buri muturage atanye amafaranga bo bihembere Baba Samson, ariko ntibagire ikintu na kimwe bitwaza cyuko Baba Samson ashobora kuba yava muri ikipe atarangije amasezerano yiwe. Nguko uko byaje kugenda. Ubwo ngaho turi mu kwezi kwa 10 itariki 29 2019, ngeze ku munsi wa 3 wa champion. Ibintu byarakomeje, Rayon Sport isa nkaho isubije ibintu hasi, iratuza. Hari n'amakuru avuga yuko Baba Samson yatangiye no kuba yatekereza uburyo ki yabona ubwene gihugu akaba yanakinira ikipe ya APR aho kugira ngo ajye mu ikipe ya Rayon Sport. Baba Samson yajyaga n'impungenge zo kujya mu ikipe ya Rayon Sport ukurikije ibintu byari maze kuba kuri Jules Ulimwengo, avuga ati nubwo wenda ngiye nshaka kuba mfite ibyangombwa, ariko se nta wamenye Jules Ulimwengo ari mu gihugu cy'u Burundi. Baba bavuga yuko Jules Ulimwengo yagiye mu gihugu cy'Ubushinwa. Jules Ulimwengo kandi icyo gihe yari mu gihugu cy'u Burundi, yari inshuti na Baba Samson. Baba Samson ari amakuru yagendaga akura kuri Jules Ulimwengo yagendagamo, ari mpamvu Baba Samson yatangiye kugira impungenge zo kuba yagera mu ikipe ya Rayon Sport. Barimo kwitegura rero imikino yo kwishyura mu ijoro ryo ku itariki 23 rishyira tariki 24 z'ukwezi kwa 12 mu 2019, abaraga umunsi umwe kugira ngo Noheli be, nibwo naraye mu karere ka Nyagatare ngiye kuvugana na nyir'ubwite Baba Samson ku bijyanye n'amasezerano ye. Hagana mu gitondo nibwo namusanze kuri stade Gorogota, nsanga batangiye imyitozo. Umutoza Basena anyemerera yuko nshaka navugana n'abakinnyi. Nyuma y'imyitozo nategereje Baba Samson araza, turaganira byinshi yagiye anganira bitandukanye byaba mu buzima bwe bwo hanze y'ikibuga ndetse n'ibijyanye n'amasezerano yiwe. Aribwo Baba Samson yambwiraga ko igihe kigeze, yanabwiye abayobozi b'ikipe ya Sunrise ko igihe kigeze akimuka agahindura ikipe. Ahangaha bavuga ko adashobora kuba yava muri ino kipe amasezerano ye atarangiye, kuko ashaka kuzakora amateka agatsinda ibitego bitigeze bitsindwa n'undi mwataka mu mwaka w'imikino. Ubona ko n'intego yari afite, avuga ati ngiye naje ahangaha bakina kuri stade Amabati, turaza dufatanya kubaka ikibuga kiruzura. Iki kibuga n'ubwa mbere nkikiniyeho, ni mwaka wa mbere ikipe ya Sunrise ikiniye kuri kino kibuga, ndashaka gukora amateka kuri kino kibuga. Sunrise nkayisezera ngerekeza ahandi hashoboka. Aho ngaho byari mu kwezi kwa 12 tariki 24 z'ukwezi kwa 12 2019, nari ndi mu karere ka Nyagatare ndi kumwe na nyir'ubwite Baba Samson. Ni umwaka wawe wa nyuma muri Sunrise, ese gahunda yawe ni iyihe? Intego yawe ni iyihe? That should be a kind of secret though, because every player ni umwe mu bintu by'ibanga, kubera ko buri mukinnyi abatekereza kure. Nubwo Sunrise bigaragara ko idashaka ko ngenda, kandi bakaba bafite ubushobozi bw'uko nahaguma, ariko igihe kirageze ngo mpindure. Gusa kuri ubu intego ni imwe, ni uko umukinnyi ufite ibitego byinshi kugeza iyi shampiyona irangiye. Andi makipe azaza nyuma, ariko intego ni imwe, ni ukwitwara neza kandi nzatsinda ibitego byinshi. Hari amakuru avuga ko ushobora kwerekeza muri Rayon Sport. Ibyo bintu waba warabyumviseho? Yeah, there are rumors and there are phone calls and boards. You know, every team need a good... hari ibihuha byagiye bibaho, ndetse hari na telefone zagiye zicicikana. Gusa urabizi ko buri kipe ikenera umukinnyi mwiza. Kuri nge ibyo byose mfata nk'intandaro yo kurangira kwanjye, kubera ko ndacyari umukinnyi wa Sunrise. Kuri ubu ntumbereye ku kazi kanjye, ngerageza gukora kandi nkakora cyane. Ibi byose ndabizi ko bizaza nyuma ya champion. Ntabwo ibintu byatinze, Baba Samson yakomeje gukina ikipe ya Sunrise, azana Kigali, yakomeza gutsinda ama ekipe nk'ikipe nka Rayon Sport. Uko yitsindaga niko baginaga babona koko umwataka bifuza ari we Baba Samson, umwataka bashaka ameze nk'uyu nguyu. Bikomeza kubaho ngaho, ari nako bavuga inkuru zigena zandikwa ngo Baba Samson ari mu nzira zo gushaka ubwene gihugu,
agakina ikipe y'igihugu Amavubi ukwa mbere kujyaho ukwezi kwa kabiri, aribwo mu kwezi kwa gatatu shampiyona yazaga kuba ihagarara. Ubwo guhagarara nibwo navuga ko ibintu byose byasaga nk'ibigiye hasi, imikino aho yari igeze, imikino yaburaga kugira ngo umuntu atangiye kwitunganya, amasoko yo kuba washaka ama ekipe hanze, inzira zo kuba wakura indege, inzira z'indege zirahagarara, ubona ko ibintu bisa nkaho bisubiye inyuma n'imibare itangira kuba yasubira inyuma. Mu kiganiro Babo Samson yaje kuba agirira kuri Radio na TV1 yaje kuba atangaza yuko yamaze gufata umwanzuro agomba kuva muri ekipe ya Sunrise kandi ko ibyo yayikoreye bihagije. Babo Samson twaje kuganira ku ruhande ambwira yuko ashaka ekipe yasinyamo imyaka 2 kandi amakipe menshi ubona ko yaratangiye kuba yamushaka kuko yamaze kubitangaza yuko atashobora kuzakomeza amasezerano n'ikipe ya Sunrise agomba kuzimuka cyangwa se gushaka indi ekipe. Ibwo yatangazaga yuko nk'umuntu uzaba ari free agent nta mafaranga azahabwa ikipe ya Sunrise, ahubwo ikipe izemera gutanga miliyoni 20 azayisinyira amasezerano y'imyaka 2, haba kujya muri ikipe ya Yanga, haba kujya mu yandi makipe atandukanye ku mugabane w'ibura ko n'umushinga wagiye aca mu makipe atandukanye mbere yuko aza muri ikipe ya Sunrise. Yaraciye mu gihugu cya Misiri, yaciye mu gihugu cya Bangladesh, yaraciye mu gihugu cyo muri Nigeria. Umukino ava ko n'ubundi kujya hanze yarasanzwe abizi cyangwa se yarafite n'amakonexion agiye atandukanye. Hagati y'itariki nk'icumi n'itariki 9 gutyo nibwo Babo Samson yanditse kuri stati yiwe ashimira ikipe ya Sunrise, abavuga ati Sunrise ndabashimira, ndashimira akarere ka Nyagatare, ndashimira abaturage b'Iburasirazuba bose, mwarakoze mu gihe twabanye. Byagaragara ko noneho birangiye ko Babo Samson basezeye akarere ka Nyagatare nk'akarere yakundaga. Itariki 19 Gicurasi mwaka 2020 ku mugoroba ahashyika nka saa 11 zuzuye z'umugoroba nibwo Samson Babo yandikiye Mugabo X. Mugabo X arongeye yagarutse muri ino nkuru. Babo Samson yandikiye Mugabo X amubwira ko abona ikipe ya Rayon Sport itari seriye, agiye gukomeza n'ikipe ya Kiyovu Sport. Habyari ku saa 11 ahagana saa 11 z'umugoroba nibwo iyi message yageze kuri Mugabo X ivuga yuko Babo Samson abona ikipe ya Rayon Sport itari tayari cyangwa se itari seriye mu kuba yamugura agiye gukomeza n'ikipe ya Kiyovu Sport. Bidatinze mu gitondo ku itariki 20 nibwo Babo Samson byamenyekanye ko ari mu mujyi wa Kigali kandi agiye kuvuga n'ikipe ya Kiyovu Sport Mbabarire agomba kuba yahava amaze gusinya amasezerano. Babo Samson akaba yarasinye amasezerano kuri uwo munsi ku itariki 20 n'ikipe ya Kiyovu Sport, ayisinyira amasezerano y'umwaka umwe, bagira byinshi bumvikana birimo n'amafaranga. Ubona yuko amafaranga yifuzaga uramutse yagabanyijemo kabiri ashobora kuba ari amafaranga Babo Samson yahawe n'ikipe ya Kiyovu Sport basinyana amasezerano y'umwaka umwe. Gusa mbere yaho gato nibwo umwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport yari hamagaye Mugabo X amubwira ko ari kumva amakuru yuko Kiyovu Sport ishobora kuba ishaka gusinyisha Babo Samson. Umwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport yahamagaye Mugabo X amuha amakuru yuko yumvishe ko Babo Samson ibiganiro bigeze kure n'ikipe ya Kiyovu Sport kandi ikipe ya Rayon Sport yarateganyaga kuzamusinyisha mu cyumweru kizaza. Mu byumve neza, ikipe ya Rayon Sport yateganyaga mu biganiro byayo kuzasinyisha Babo Samson mu cyumweru kizaza, ariko Babo Samson akabona ko ikipe ya Rayon Sport itari seriye mu byiri gukora. Impamvu nyamukuru y'ikipe ya Rayon Sport yatendaga gusinyisha Babo Samson. Babo Samson mbe nabe ntago yari bujye muri ikipe ya Rayon Sport munsi ya miliyoni 10 z'amanyarwanda kandi mu gihe cy'umwaka. Iki ni cyambere. Iyo biba imyaka 2 Rayon Sport yari kwishyura miliyoni 20 ku myaka 2. Murabyumva neza cyane. Rayon Sport ikaba ifite impungenge z'uko hari abakinnyi bayo itigeze yishyura rekritoma. Hari abakinnyi buri bari gukina ikipe ya Rayon Sport batarishyurwa amafaranga ya rekritoma, dukwiyeho n'ikibazo cy'imishahara. Gusa ni ibintu bikunze kuba mu makipe menshi yo mu Rwanda, usanga bakugura bakuvugana nka miliyoni 10 bakaguhenye, waburana bakaguha indi imwe ukarenda n'imyaka 2 y'amasezerano ikayenderangira bakikura imideni y'amafaranga waguzwe. Icyo kibazo rero cyagomeje kugonga ikipe ya Rayon Sport. Yibaza kuntu izagura. Babo Samson ntabwo yashaka gufata avance, uvuye uti ndaguha miliyoni 2 kuri miliyoni wenda 10 twumvikanye ku mwaka, hanyuma ugende izo miliyoni 2 zishake menye. Ntabwo byari gukunda. Babo Samson yashaka miliyoni 10 niyo yamuvuganye umwaka umwe ukama miliyoni 10 bikarangira. Rayon Sport ikagira impungenge z'ukuntu izishyura amafaranga miliyoni 10 Babo Samson kandi hari abakinnyi ibereyemo amafaranga ya rekritoma itari yishyura kandi nabiteganya kuzabishyura mu minsi izaza. Naho ngaho ikibazo cyabereye kandi Babo Samson yashaka amafaranga, ashaka n'ikipe agomba kuba yakinamo. Ni umukinnyi utagira ubwoba bwo kuba yakina muri ekipe niyi, bwaba yiteguye ko n'ikipe niyo yaba ari ikipe ya nyuma arayikinamo kandi aratsinda ibitego. Intego ashaka arazigeraho. Ikipe ya Kiyovu Sport rero umukuru wo kumwegera nibwo Babo Samson yaje kuba ayisinyira
bivuye kuba ikipe ya Rayon Sport ifite amadeni menshi idashobora kuba yarengaho ngo yishyure Baba Samson amafaranga yakaga. Baba Samson akaba yaraje gusinya mu ikipe ya Kiyovu Sport ku itariki 20 nk'uko twabibabwiye. Mu masezerano yiwe hakaba harimo ingingo zigera ku ngingo 11, harimo ingingo rusange abakinnyi benshi baba bafite yo kwitabira imyitozo, gusiba imyitozo, kakuruhushya mu buyobozi, kubaha, kugira discipline, gukoresha ibikoresho bya ikipe neza. Byinshi byari bigiye bikubiye muri ayo masezerano. Ubwo ngibyo nibyo ikipe, nibyo Baba Samson agomba ikipe. Hakaba ibyo ikipe ya Kiyovu Sport yagombaga Baba Samson harimo kumuvuza mu gihe yagize imvune, kumuvuza ubundi burwayi bufite buhuriye n'imbaraga yatakaje azi ikipe ya Kiyovu Sport, akaba guhembwa no guhabwa amafaranga ya recruitment yiwe. Byose ni ikipe ya Kiyovu Sport mu ngingo zigera kuri 11 bagiranye. Ikipe ya Kiyovu Sport yasabaga Baba cyase yagombaga kuzaha Baba Samson. Akaba ingingo igana hasi yuko Baba Samson naramuka avuganye n'inde ikipe ikamushima, iyo kipe izishyira amafaranga miliyoni 10 z'amanyarwanda nta bindi biganiro bibayeho. Mu gihe Baba Samson no mwaka yasinye aramutse agize indi kipe ajyamo mbere yuko no mwaka urangira mu ikipe ya Kiyovu Sport, ikipe yajyamo yose agomba kwishyurwa, cyase ikipe ya Kiyovu Sport igomba kwishyurwa miliyoni 10 z'amanyarwanda nta bindi biganiro bibaye hagati aho ngaho. Ayo n'andi masezerano twababwira cyase ni bimwe mu bindi twajya tubabwira kuri Baba Samson by'amasezerano cyase byari bikuye mu masezerano yagiranye n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ibi rero byose bikaba ari byinshi mu byari bikubiye mu rugendo rwa Baba Samson guturuka mu ikipe ya Sunrise, mu ikipe ya Rayon Sport, mu ikipe ya APR, mu ikipe ya Kiyovu Sport. Byinshi byagiye bivugwamo ariko bikarangira Baba Omuvera Samson abaye umukinnyi wa ikipe ya Kiyovu Sport. Hari byinshi tugenda tubabwira, hari byinshi mutagiye mumenya, hari byinshi byagiye biba mu mupira w'amaguru ntimubisobanukirwe, yaba mu Rwanda, muri Afrika, ku mugabane w'Iburayi. Nabwiye niwe kora subscribe kuri Bat TV 29, tugende tubana muri byinshi bitandukanye. Uzagenda umenya amakuru menshi agiye atandukanye, ni amakuru azira kugiye, ni amakuru aza kandi yitondewe, yizewe. Byinshi ndabizi tuzabana neza kandi bizagenda neza cyane. Nanababwira nti mukore share ndetse na like kugira ngo tugere kuri byinshi bigiye bitandukanye. N'ejo bundi zabone imbaraga ziza zibaha andi makuru agiye atandukanye. Bat TV 29 ikorera mwebwe, yita kuri mwebwe kandi bana namwe. Nkomeza kwifuriza ibihe byiza. Yerishimwe Olivier Ba, yari Bat TV 29. Hasta la vista, Imana ibiteho.